yikho ngizenhlala ngikhala ngembizo bakithi imbizo yami yona le uzozipha imbizo yami le ngikhala ngembizo ngoba yiya alwa nayo okokucina behlulwa yebo kanti ngoba abafowethu labo labana basebehlangene sokungenile sesishanga abantu abaningi but at least uLoskay 40 wo ekhosi lami liyadingakala abantu abami lonke abasebhola abase-Australia abase-South Africa ukuthi ake libambane ngento eyodwa okumele liyiphushe ngingamahlakahlaka kakhulu alibambananga njani nikwenza namhlanje libambane lilwele into eyodwa likhulule isizwe lize likhulule lezinye izizwe ezingakhululekanga ngoba sonke silapha kuleli lizwe asikhululekanga sisonke labathina ngakulamuntu okhululekile angitsho somthanda ukubonga kakhulu lonke lithe labuya angiqedise MC ngibonge lonke lithe labuya ngiyalihlonipha lonke ngiyalihlonipha ilanga kimi libusisekile libe lihle kakhulu.